با سلام با یکایک شما بینندگان عزیز، نویدی بомдодии است تقدیم از رادیو زودی. امروز 4 ایون و در پروگرام همین حالا ساعت 7 است. به همه شما عزیزان تنسیتی و کامیابی را تمنا دارم. حالا از خبرها برایتان معلومات میدیم. حدود 50 نفر بیماران مرکزی روانپزشکی ولایت سوغد در شهر خوجند به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. معلوم نیست بیماران این شفاخانه که رفع به داخل آن دائم زیر نظارت است چگونه به کرونا ویروس سرایت یافتند. ماموریت بیمارستان به این بیماری گرفتار شدن بیماران روحی را رد میکنند. روز 3 ایون کارافتادگان بیمارخانه روحی ولایت سوغد به رادیو آزادی گفتند باشندگان بیمارخانه به کرونا ویروس سرایت یافتند. دلیل این گفته ها ثبت صحبت با 2 دکتر این بیمارخانه است که میگویند تا کنون با کووید 19 گرفتار شدن 50 نفر بیماران روحی آشکار شد. همصحبتان رادیو آزادی نخواستند نامشون برده شود. نادیره سعید و رهبر مرکز روانپزشکی ولایت سوغد دیروز در پاسخ به سوال رادیو آزادی در این رابطه گفت حالا با کرونا ویروس شدن بیماران ما تصدیق نشده است و گوشی را خاموش کرد. دیگر این مسئول به زنگ‌های رادیو آزادی پاسخ نگفت. بیماران این بیمارستان را در شفاخانه شهر خوجند از تشخیص انیخترش از رنتگن گذراندند و گرفتاری 50 نفر بیماران ثابت شده است. در ماموریت این بیمارستان روز 3 ایون در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کردند که بیماران روحی را در اینجا تشخیص کردند، اما گفتند مقامات بالایی آشکار نمودن آمار گرفتاران کووید 19 را برای آنها منع کرده است. تلاش رویپوش نمودن با کووید 19 مبتلا شدن بیماران روحی مرکزی روانپزشکی سوغد در حالی است که متخصصان میگویند تبابت آنها از ویروس نظر به سرایت یافتگان دیگر دشوارتر می باشد. در همین حال وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 91 مورد ثابت شده بیماری کووید 19 را ثبت کرده است و 1 نفر نیز بر اثر این بیماری جان داده است. در عموم به گفته وزارت تا روز 3 ایون در سراسر تاجیکستان 4191 نفر به بیماری نو گرفتار شدند و 2347 نفر از بیماری همگیر شفا یافتند. تلفات از بیماری در کشور 48 نفر حساب شده است. ولی متخصصان و بسیاری ها میگویند مقیاس بیماری و مرگ و میر از کووید 19 در تاجیکستان زیاد است و مقامات حقیقت را درباره بیماری پنهان می‌دارند. خبرگزاری خبر اطلاع می‌دهد که داروساز توجیک سید ولی حکمتوف به استحصال نوشدارو یا خود بلزم، روغن و محلول آنتیسپتیکی آغاز کرده به آنها آنتی کووید 19 نام مانده است. سید ولی حکمتوف در صحبت با خبر گفته است که استفاده از این نوشدارو حالت بیماران گرفتاری کووید 19 را سبک می‌سازد و پیش روی سرایت آدمان را از این ویروس می‌گیرد. خبر همچنین استناد به روزنامه صدای مردم آورده است که می‌نویسد بیماران که در شهرهای خوجند و پنجکین، ترسونزاده و نویه مسجد از نوشدارو و محلول آنتی کووید 19 استفاده بردند در حالت خود بهبودی احساس کردند. به قول خبرنگاری روزنامه این نوشدارو و محلول در اساس سیاه‌دانه تیار شده قابلیت بلند ضد ویروسی دارد. در عین زمان در شهر لندن نشستی بین المللی سران کشورها با هدف جمع‌آوری نمودن 7 میلیارد و 400 میلیون دلار برای استحصال واکسن کووید 19 و دستگیری از ایمونیزاسیون دایر می شود. در جلسه امروزه راه‌های تولید واکسن احتمالی کووید 19 استحصال گسترده آن و تقسیم در بین کشورها بررسی می گردد. در این نشست همچنان برنامه‌های واکسن گذرانی بر ضد فلج و دیگر مریضی‌ها که از سبب پاندمی متوقف گردیده است بحث خواهد شد. سرایت سراسری کرونا ویروس و قطع عضویت ایالات متحده آمریکا در سازمان جهانی تندرستی این مؤسسه سازمان ملل متحد را با کمبود سرمایه مواجه کرده است. ده‌ها شرکت و پژوهشگاه‌ها برای تولید واکسن کووید 19 تحقیقات می‌برند و یک عده نامزدها الکی آزمایش آن را شروع کردند. اکثر کارشناسان میگویند به احتمال زیاد تا فرارسی سال 2021 چنین واکسن اختراع نشود. سازمان جهانی تندرستی حتی میگوید امکان دارد که کرونا ویروس مثل ویروس HIV سپید درد بی‌دوا باقی ماند. در سراسر جهان سرایت کرونا ویروس حیات تخمینا 368,000 نفر را از بین برده است. شماره سراسری گرفتاران کووید 19 به 6,400,000 نفر برابر شده است.
дар идомаи ҳамин мавзӯъ дар шаҳри нурсултон пойтахти қазоқистон кормандони даҳо тарабхонаву ошхона талаб карданд ки маҳдудиятҳои марбут ба сирояти коронавирус дар соҳаи хадамот аз байн бурда шавад. рӯзи 3 июн эътирозгарон гуфтанд тамоми бозорҳо, фурӯшгоҳҳо фаъолияти худро пурра барқарор карданд ва мақомот бояд ҳамин гуна ба тамоми тарабхонаҳо, кафеҳо иҷозати кор бидиҳанд. дар чорчӯби коҳиши маҳдудиятҳои марбут ба сирояти COVID-19 мақомоти қазоқ танҳо ба тарабхонаҳову ошхонаҳои иҷозати фаъолият доданд ки дар як вақт фақат 30 муштариро қабул карда тавонанд. ҳамин гуна эътирозҳои шабеҳи Нурсултон дар шаҳри Оқтепа ҳам баргузор гардид. хабаргузори Азия Плюс бо такя ба сомонаҳои Уральские авиалинии ва Ютер ширкатҳои ҳавоии русӣ менависад ки ин ду ширкат аз 3 июн билетҳоро барои парвоз ба самти Тоҷикистон ва баръакс ба фурӯш гузоштанд. аз ҷумла ширкати Уральские авиалинии дар сомонаи худ навиштааст ки хоҳишмандон метавонанд аз рӯзи 13 июл тариқи хатсайрҳои мустақим аз Москав ба Душанбеву Хуҷанд парвоз кунанд. нархи билетҳо то Душанбе аз 15136 рубл ва то Хуҷанд аз 10844 рубл муайян гардидааст. Азия Плюс барои дарёфти маълумоти бештар ба намояндагии ин ширкат дар Тоҷикистон муроҷиат кардааст, вале онҳо гуфтанд дар ин бора чизе намедонанд, чунки дар рухсатӣ қарор доранд. ҳамин гуна ширкати ҳавоии Ютер барои парвоз ба самти Душанбе аз 3 июн билет пешниҳод кардааст. нархи билетҳо аз 13600 рубл шурӯъ мешавад. билети парвоз аз Душанбе ба Москав гаронтар буда аз 15840 рубл оғоз мегардад. ҳамчунин дар ҷадвали парвозҳои ин ширкат омадааст ки ба самти Хуҷанд Москав ҳафтаи 3 маротиба парвоз анҷом дода мешавад. вале ба таъкиди Азия Плюс сохторҳои расмии Тоҷикистон ҳозир нашуданд дар бораи анҷоми ин парвозҳо тавзеҳот бидиҳанд. ин эълон дар сомонаҳои ду ширкати ҳавоии русӣ дар ҳолест ки то кунун марзҳо байни Русияву Тоҷикистон баста боқӣ мемонанд ва мақомот мегӯянд маълум нест ки кай парвозҳои мунтазам барқарор мешавад. ҳамин гуна то ба ҳол даҳҳо нафар шаҳрвандони Тоҷикистон ки моҳи мард аз ширкатҳои русӣ барои парвоз ба Тоҷикистон билет харида буданд, то ҳанӯз на пулашонро бозпас гирифтанд ва ҳам намояндагиҳои ширкат барои фиристодани онҳо ба ватан мисле ки саросима нестанд. чанд рӯзи пеш сафорати Тоҷикистон дар Русия бо пахши як иттилоия гуфт ки дар сурати ташкил шудани раисҳои чартерии ҳавопаймоҳо ва ё барқарор шудани хатсайрҳои мунтазам, инчунин бозгардидани марзҳо, онҳо расман ва пешакӣ огоҳ хоҳанд кард. дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико зидди корманди пулис Дерек Чаувин ки ҳангоми боздошт зонуяшро ба гулӯи марди сиёҳпӯст Ҷорҷ Флойд гузошта буд, айбҳои ҷиддитаре эълом карданд. дар ин бора расонаҳои амрикоӣ бо истинод ба додситонии куллии аёлати Миннесота иттилоъ доданд. Дерек Чаувин ки пештар бо айби куштори ғайриамдӣ ва дараҷаи 3 ба ҳабс гирифта шуда буд, дар куштори дараҷаи 2 низ айбдор мешавад. ба ӯ то 40 соли зиндон таҳдид мекунад. бино ба иттилои Fox News, ҳамчунин ба ҳабси 3 корманди дигари полисия ҳам шудааст ки бо Чаувин дар раванди боздошти Флойд иштирок доштанд. Ҷей Александр Куинг, Томас Лейн ва Ту Тао дар ҳамдастӣ ва таҳрик ба ҷиноят айбдор мешаванд. ҳамаи ин 4 корманди полис аз мақом барканор карда шуданд. Флойди 46 сола пас аз боздошт зуд ба беморхона интиқол ёфта 25 май ҷон бохт. видеое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуд нишон медиҳад Флойд бодастони баста дар замин хобида, маъмури полис зонуяшро ба гулӯи ӯ мондааст. вай чанд бор мегӯяд ки нафаскашиаш мушкил шудааст ва ӯро раҳо кунанд. марги Флойд дар Миннеаполис боиси сарзадани бетартибиҳои оммавӣ дар тамоми минтақаҳои Амрико шуд. мақомот маҷбур гаштанд барои таъмини тартибот горди миллиро низ сафарбар кунанд. ҳоло тақрибан дар 40 шаҳр бо шумоли Вашингтон ва Нью-Йорк соати комендатӣ ҷорӣ шудааст. Оҷонсии мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон аз боздошти ронандаи комиссарияти ҳарбии нояб Бобоҷон Ғафуров хабар медиҳад. Зубайдулло Ҳабибуллоев ба он муттаҳам мешавад ки рӯзи 14 апрел бо роҳи фиреб ва сӯистифодаи боварӣ аз шаҳрванд Матазимов А.С. барои ба номи писараш Матазимов Р.А. омода кардани билети ҳарбии номуносиб ба хизмати ҳарбӣ маблағи 10 000 сомонӣ талаб карда, онро дар 2 маврид гирифтааст. дар робита ба нисбати боздоштшуда барои қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда тафтишот идома дорад.
раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти Суғд хабар дод ки ҷасади духтари 16-соларо баъди 5 рӯз пайдо намуданд. Ба қавли манба, ин сокини ҷамоати деҳоти айнии ноҳияи Айнӣ рӯзи 28 майи соли ҷорӣ ба қасди худкушӣ худро аз болои пул ба дарёи Зарафшон андохта буд. Сабаби худкушӣ ҳанӯз маълум нест. Баъди ҷустуҷӯҳои зиёд наҷотдиҳандагони ихтиёрии водии Зарафшон ҷасади ӯро дар деҳаи Суҷинаи шаҳри Панҷакет пайдо ва ба мақомоти дахлдор супурданд. Ҳамчунин раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода хабар дод ки як сокини 24-солаи шаҳри Сарафшан дар пойгоҳи обкашии Қизили 2 ноҳияи Зафаробод ғарқ шудааст. Мафсуф оиладор ва соҳиби 2 фарзанди ноболиғ буда муваққатан дар ноҳияи Зафаробод кор мекардааст. Шоҳидон гуфтанд ки вай мехостааст дар оби пойгоҳи обкашӣ дастурӯй бишӯяд, вале ногаҳон ба ҳавзи он фурӯ рафтааст. ва баъди гузориши радиои Озодӣ ки ҳамлаи малах, гизор ва ҳатто дарахтони токро хӯрда нест мекард, мақомот ба кӯмаки кишоварзон рафтанд. Дар ин гузориш ки 27 май нашр шуд, сокинони ҷамоати Машъал дар ноҳияи Вахш аз ҳамлаи малах ба заминҳои кишташон ва зарари он суҳбат мекарданд. ҳоло мошинҳои махсусе барои тоза кардани малах дар хоҷагии Шоҳсафари Айюби ноҳияи Вахш дору мепошанд. Кишоварзон мегӯянд ҳарчанд малах зарарашро аллакай расонидааст, вале умеде барои ҳосили андак боқӣ мондааст. Абдуназари Саид кишоварз дар беш аз 1 гектар замин каду, тарбузу полизиҳои дигар дорад ва мегӯяд баъди 3 рӯз аз нашри гузориши радиои Озодӣ намояндагони мақомот аз ҳоли онҳо хабар гирифтанд. Аз идораи мубориза бар зидди малахи ноҳияи Вахш гуфтанд ки дар ин ноҳия малах аз марзи Афғонистон ворид шуда дар ноҳияҳои мисли Балхӣ нест намешавад ва ба ин ноҳия парвоз мекунад. Онҳо мегӯяд ки агар малах дорупошӣ нашавад, боз ба кишоварзони дигар зарар мерасонанд. Малахе ки ҳоло дар ноҳияҳои дигар вилояти Хатлон ҳукмронӣ мекунанд, марокашӣ ном дошта, садҳо дона тухм мегузоранд ва дар сурати нест нашудан ба ашёи стратегии кишвар мисли пахта низ зарар хоҳанд расонд. ва бинандагони азиз, акнун аз қурби асъори хориҷӣ барои шумо маълумот медиҳам ки аз тарафи Бонки Миллӣ чунин таъин шудааст. $1 10 сомониву 27 дирам аст, 1 евро 11 сомониву 51 дирам арзиш дорад. имрӯз қурби 1000 рубли русӣ 149 сомониву 20 дирам таъин гардааст ки нисбати рӯзи гузашта баландтар мебошад. ин чанд хабари тозае буд ки хостам барои шумо бигӯям. дар ин субҳи барвақт ва бо хабарҳои тоза ман боз дар хидмати шумо азизон баъд аз 3 соати дигар қарор хоҳам гирифт. то он вақт худо нигаҳдоратон ва ташаккур ки бо мо ҳастед.